دنباش کو دروانین هجا یا رادیو دنگ گل از شمال ناگهان بخلاک اکنو یا برنامه خوابون لپیش بریونه. گو دروانین هجا دی برنامه در باسبوی ده معانی سرزمان کو امل سر شارستانیه بسکنن. ام دخوازن در حق شارستانیه ده به میوان خوره دیجل نهیر را و مجار نقاش بکن ام گلک سپاس کن که هن تولی برنامه مبون. سپاس خواهش اونجا در فته که داین که ام بکاربون نرین خود در حق شارستانی دا بینن سرزنان آنجام به کاربن پناسه شروع و نرین بدن امجا سپاس دیگه هوا دیجله ام دخوازن دی سری ده ویا فهم بکن وکه پیف شارستانی تی چواته یعنی وک شارستانی دموکراتیک جی هه شارستانی کپیتالیست جی هه گلو هر دو پیف جبوی هر دو یعنی هر دو تیگهان گنجا و کمروف بینه سرزمان آن هون فیلم جاره چاش رو بکن دست بک وک پیوا شارستانی اموسا اتمولوژیک بیرنده است شارت معنی کلان شارستانی جی نه یک کلان یعنی پر کلان کمبینه پر کلان وک باجار بوینه پناسه که تابی وک نوارک ایدولوژیک یا جنبیجین بردوزیک دا فکر دا گشتی دولت هم دا فکره که چا به هی جی شارستانی جی مدنیت edi بیجن جی پیشکتن edi بیجن ama ki jan ali da evje persekiye yani yanji meji mrov da vitişte abadı böyle gori ki jim peşketine mesela aslında şaristani ve pev emro usadı kar penase bir ke ji pırkolan ama ve ki naha devlet ancak bejim pergala kapitalizm çiye bir karbe xobide jiyan kirne xob mezindi ki vanderada liser çe esası liser esası ticaret liser esası maddiyat liser çapkaniye gişti maddiyat aslında liser esası bajar buyne uvaya cidna ve civake da algı ki çava vadikin işte ciye bajar heri ciye peşketiye burada da barajyane hesane parastın hesane aslında hemen deme de emdina var rojeme irojemize bikin ciye bajar da kettayin kime ama vaya devlet çava de penase kirin ve ki ku ciye rahatiye rohinze de tir ciye keyf hoş de ve usate penase kirin em kurtasi de karın vaya biş. Bele. Yani neha liser şaristani beguman hayaku xo ava kiriye به پیواژن گلک دمدرج یعنی در باس بویه یعنی شهرستانی خال سر چه آواد که بریا کوز و پرسه جواب بتم از خوازم ج پارزنامه یکمین یا ربر اپو باشه که هی کل سر چه خو آواد که از خوازم ویا بخوینم و پش راجی نرینه در حق و مجرد بگیرن گودرمان نجا ربر اپو د پارزنامه خو یکمین ده به رنگی تینه سرزمان سه فونکسیونن زیگوراتان اند زیگهف ده جبوی مروف به تواهی جواکا سومران جهف در خینه و فهم بکه تیرا خوا گرنگن. فونکسیون یکمین لقات هری جر زیگورات خباتکارن لناف عرده پرزگه خبتن هستین آمور و آلا وانجی لوی قاته دحون. فونکسیون دویمین لقات دویمین راهبان رو نشتنه وظیفه رهبری بجهتینن راهب کار هلبرین یه مازند به حساب دکه جبوی خباتکاران کولکتیف بده خبتاندن دوی هزا رازیکرین یا رواکرین چیکه آنگو دوی هم کار دنیای و هم جی یه دینی به هفره بمشینه فونکسیون سیمین جی هبونا خدای یا لقات سیمینه که نمونه که پیشی یا وکه پانتئون خدایان بجهدینه دوار باندوره ده چوا کومند پارزنامه خویا بناوج دولت راهب آسومران بر به شهرستانی دموکراتیک و جی ادعا کربو زیگورات جبوی جواکن شهرستانی ین پاشه بین فنا مدلکیه اف دامزراندنه که ور ادعا کو مدل سرکیه یا کو جواکا باجرن ایرو هجما روان به 100,000 و سرجمر روان میلیونان بهوریه جی زده بونه yani bu bir rengi reberti de pariznameya xwe ve mijare dinirxîne hûn dikarin di derheqê her sê beşên ku di zîgoratê de yani ava bûne dikarin çi bibêjin yani di serî de beriya mesela em dibêjin ya dema tiştek em şirove dikin ji dîrokê de dest pê dikin bernameyê berê jî ve anî ser ziman ve de serdeme palotik, mezolotik, klan, Baveriyevan ve nırxandı bu. Naha pişti van nırxandınan klan, totem taybet mesela. Liser van esasan yani jiyaneki xazayı heye. Ta ki kengi beriye zayini 4,000.
Pişti be beriya zayini 4000 şunda hediydi şaristani pevajiye şaristani despediki bikira despediki Sümeryan ra despediki ve ki kutezanın ji diro ki de bajara yekemin ve uruk te nasin iro bahse Irak'ı iro dikili derdori Irak'ı iro diki naha aslında dınava avakirne bajaranda bajar buyne da rol sereke ser rahip dimine Naha dınava civaka xazayı da baveri heye toteme. Ne ole? Baveriye. Ev baveri li ser tırs ava ne biye. Kesin ku mesela dınava civaki da tiştin ku feyda girtine, sut girtine keyif haşidı da. Aslında rahip bir toteme şuara zemindik. Ama ki janalide. Navara gevi cevher evi dugorine, diziverine ol. Em dikarın bejin ev şaristani da aslında zemine yek xadayı, olin yek xadayı despedi ki. Naha aslında avakine bajarce tişteki sereke rahip kareviye sereke çiye afrandına xadayı. Jiber çıma bidare zore despeki pek nayını mesela. Biriye kanaat kirin, ikna kirin, bir şekli. Naha çava iknadı ki. Yek şevazı jiyane gunde. Gunteye. Rahip çidiki de beci mesela debare jiyane bajarda hesantire. Ev heye. Ya ditir erişe Mezopotamya jerin Mezopotamya jorin ra taybet vi pevajoda çanda tıl halef heye mesela. Erişe vanjı çanda tıl halef re heye. Beca hatine ve bajar ve emi parastine ve bik. Servi esası aslında karker şuara ama dedi ki. O ev karkeren ki kom dikin dınava ziguratan da kar diki. Taybet serçe esası zigurat ki çava peyde dınav diki. Dibejin mala xada. Ev der ciye mala xadaya. Rebera poçi dibejin zigurat prototip ya bajare yekemin bajare vek ev bejin tabaka kirin anji Çini buyne civakeye mesela. Aslında avakirin zigurat ile servan esasan despedi ki. Xada rahip despeki xada da afrine. Naha aslında enver da dama zigurat edinirkinin aslında pergala devlet eji dahurandın dikin. Jiber ku pergala devlet eji le servi esasiye mesela guhartın beci ya pevte guhartın ama navarek naye guhartın siyaset naye guhartın. Peşti xada da afrine naha gel peviste ikna bike ku xada bivira daxıve mesela. Beri xadavend hebu dınava kılane da bu berçave kılane da bu çıkar hebe bu kılane ra da hat kirim mesela xadavend şi dınava bir kılane da bu yani şember bu ama rahiban da ba afrandına xada ra çıdı be xada razber de be piş çavan da be na editin eko tane de bini kiye rahibe evci çavaya da çi gel ve yani piradik gibi diyalogu Jiber ve jirebera podu beca aslında dediro ki da peygambere yekemin rahibe. Jiber çıma geçti da eko xadara diyalog peştiği yani dağı ve tane peygamberin. De servi esasiye aslında zigurat avakirne zigurat de servi esasiye o civak avakirin de servan esasana yani ser Çini buyne civakiye mesela. Tişteki esas çiye mesela despek bedari zori nine. Bir kanaat kirin heye mesela. Namro de roja iro ramizedi ki mesela pırzide ne dure hevdune. Dise hemen tişteye mesela. Mina gek bidim mesela. Kadar rojava en be fikrim mesela. Kadar rojava da şure şeki de domu mesela. Pırani devlet çidikin taybet aliyin Bakur devleti Bakuryan Jembejin Avrupa, Rusya, Vandera, Almanya. Taybet şi boku ciye şure şeyden navarık mesela. Valla bebe yani gel valla bebe mesela pırcaran gel re imtiyaz dedi işte verin Ali Avrupa emi fon bedin emi debare jiyane hesan bikin ama mırov de fikir beriye zayni 4000 ji ava kirne bajarda servi politika bu dınava rojeme irodaja aynı işte yani aslında devlet da beja kes de gore peyvdugare ama zihniyet beriye zayni 4000 da aynı. Ziguraşis li servi esasiye. Naha ve girebera puji parazname de diyardı ki zigurat be şemberi Çini buyne civaki evan. Her jorda xada o dibijin seroki rahip ya baş rahip anjit dibijin mesela. Liverda cihdigre tnave navinda. Navinda ki heye rebera puji dınırxine rahibe şamane
şef askere, kesin tüccara, van kesim digre, her jir karker, zanatkar digre. Naha pergale van çiye, zanatkar beramberi tabakaya diyemin bejna xudu tavine. Tabakaya diyemin jil beramberi tabakaya siyemin bejna xudu tavine. Tişteki pır bala insana dikeşili, pırsın evi dike kes nikar biçe tabakaya siyemin. Dervi rahip. Dervi rahip kes nikar biçe. Ciye heri jure mesela. Naha evca aslında nişa dike ku edi dina ve civa ke da cuda buyun heye. Cuda buyun peş ketiye rengin cuda peş dike ve ziguraç aslında li serviyan esasan peş dike ve naha carcarna dama pergale devleti tu şirove diki dibêje ya ji bo ku di nava civakê de xwe îkna bike kesên baş kesên nebaş kesên baş çi dike rêyê îkna qerna nîqaşê esas digire kesên nebaş bi darê zorê tundî esas digire aslında va bûyînê zîguratan da ji ev heye rahip hêza îknayê îkna bike İkna ne bu? Ki dikeve devre şef askeri yani şefin askeri dikeve devre ev çidike darê zorê kartîne. Yani tiştekî di nava pergalê devletê de em bêjin guhartiye nose. Di nava li gor hani pêvajo dibe her serdem guhartinekî vere jiyankirin li gor vî pêvajo jiyankirine yan ji li gor vî pêvajo dane jiyankirin cuda ama vek navarek zigurat li ser van esasaya mesela. Ji ber vê jî dema em erkê rahip an jî em bêjin misyoner rahip di nirxînin yek jî ideoloji yekemîne. Çima di nava civakê de zihniyet tamamî digarîne hişmendiyê heyet bi tamamî digarîne hişmendiyên ku li ser jin pêşengtiyê jin li ser esasê xwedawendî li ser esasê dayîk pêş dikeve vî zihniyetê bi tamamî diqulubîne li ser esasê zihniyeta zilam. Tabi zigurat jî xwe ciyek de têr dike. Ciyek zigurat an jî em bêjin şaristanî xwe têr dike çanda elûbeyt. Li ser çanda elûbeyt de xwe dide mezinkirin mesela. Çanda elûbeyt taybet dibêjin çanda xanedanî ye. Aslında te esasê xwe da mêze bike çanda xanedanî û şaristanî di nava şer de ne reberap û dibêjin şerê polîtik. Yani xanedanî davî de ser dikeve, rahip bin dikeve, rahip beramberî xanedan bejna xwe ditavîne. Ama zaten aslında avakirine zîgurat jî li ser esasê çanda elûbeyt e. Niha em dixwazin hinekî li ser mijarê musaqedîm bisekinin. Eger hûn bikarin vê mijarê ji me re şirovê bikin. Niha zîgurat tê avakirin zaten civak tê parçekirin. Niha gotinekê dijmin jî îro niha vaya pek tîne mesela li ser her esasî li ser esasî rêxistin li ser esasî ramanê reberapo ji bo ku dibêje konsepte tunekirinê de ji bo xwe tiştekî esas digre çi ye dibêje eger ez dixwazim konsepte tunekirinê pek bînim destpêkî pêşengê civakê tune bikim. Li ser vê esasî jî kesên tecrübe kesên ku bikar bi dibêje pêşengtî bike li ver van kesan hedef tê girtin van kes yani van velatparez fark naki yani ji bo van te esas girtin aslında musaqadim jî ciyekî wisa naha eger tu dixwazî civakekî tu nebike pêşengê ve esas bigire dema pêvajoya civaka xwezayê de eke civak re pêşengtî dike jin bixwe ye ji ber vê jî dibêjin ya destpêkî vana pêwîst e aliyê hîşmendî de guhartin bide avakirinê ku bikar bi civak jî bigorne bikar bi civak jî li gor xwe şekil bide li gor xwe nîzam bide musaqadim taybet ji bo cî ku jin hatiye çêkirin vek pêv musaqadim Sümeran da an jî bêjin vî pêvajo de tê manê deriya aşitî. Çima deriya aşitî ji ber ku vî pêvajo de navberê jin û zilam yan jî navberê her du cinsan da nakokî heye. Ev nakokî her zêde destana Gilgamış da tê ser ziman şere înana Enkûdê Gilgamış neqabûlkirine Gilgamış înana ev vekî destan e ama rastiyek wî jî heye û les Musa Qadîm jî el esas yani ciyê ku ev nakokî vere çareserkirin navê wî jî vek tê vatê deriya aşitî. Li gor hîşmendiyê şaristanî çawa tê çareserkirin jinên ku
dnava musaqadim de ciye xo digre به پرورده تیم پرورده کردن عالی اسلوب خطابت عالی کار دستا عالی موزیکاندا عالی هنر ده هر عالی ده تیم پرورده کردن tamam رو دست به که میزه که دبیجه تشتکی باشه اما جبو چه تیم پرورده کردن جبو کو bu karbon peşkeşe zilan verekirin mesela. Lisser ve esası dınava musaqadim da tim perverdekirin na taybetmendiğin ku musaqadim heye herkes ne karbi her zilam ne karbi musaqadim de ciho bire anje her mer ne karbi deri de ciho bire taybet dınava civa ki da tenasin devlemende yani tabakaya navine en bejin dikaret musaqadim de ciho yani vere musaqadim tişteki pırzede usa bala insana dikeşe jinin ku taybet nava musaqadim da dirin jinin kavmin huriyane hevan çıma taybet eve jibelke her izede beraber vi zihniyete beraber vi şaristani berhadaye jinin huriyane henek be likoline me de ev derket ku aslında iro peyva huri pırzede tekrar anim mesela taybet aliye olan da işte huriyen ku iro tekrar anin çiye jinin her hoşik ya cenneti ya bihuş diye aslında bizim bingehevi peyvi juhuriyan kavmi huriyan ya kurdan da te aslında murov daha zedetir de karusa analiz bike tahlil bike ku cennet mejevanda ciki çavaya yani ciye acaba jin kombiye videre ve ki cennet u jinin kuduna ve musaqadim da ciye ho digrin jinin ya her hoşik aslında hişmendiyen ku devlete de beraber jin çavaya murov hin zedetir de karı tahlil bike reberapo de beji ciye evine kreş ev dibijin deriya açtı ama reberapo dibiji ciye evine kreş çima jiberko hem jin zilamra tim peşkeş kirin ya diyemin ji hani ciye ki veki nerm elasas riye ikna kartinin eğer jin o zilam hevdura o dibiji ya hevdu nas kirin anjı hevdura le hev kirin de karın bizeviç bir şekilde usahe nerm kirin yani algıya ki işte nermence ki ne evkasa grane ama esası xuda peşkeş kirin heye o hemen demede pedivin zigurat pevistiyen ve anca her tiştevi ser musaqadim tin karşılama kirin aslında ticarete jin tekirin jibervici damar berapo musaqadim dinirxine de beje de diro ki da yekemin ya malin taybete usa dinirxine yani muro musaqadim binirxine her alide karı binirxine ve amur kirine jin ve ki amure ticareti jin hemen demede de beje jin ve ki xadavent ket musaqadim ama ve ki fahşe derket mesela ev aslında dibêjiya rewşê jin ber bi roja îrora em bêjin yani çawa hatiye vê astê mirov dikare hîn zêdetir tehlîl bike hîn zêdetir di nava musaqadim da vê tiştî derxe yani musaqadim rolê wî bi vî şeklî heye tabi damen vana dibêjin algıyek wisa va dibe hani riye ikna têkaranîn sanki jin jî hiç berxane daye hiç tekoşîn nekiriye direkt kabul kiriye ne olsa pir berxa dayên çêbiye tekoşîn kirin çêbiye ji ber vî jî dema rahip ikna nekiriye şef asker ketiye navberê ku bikarbe bi tundî yani hêza fîzîkî ra bi darê zorê em bêjin jin xistine musaqadim yani pir caran ji ber algıyê ku sava dibe demen dibêjin bi riye ikna sanki kes berxane daye direkt kabul kirine ama evci rast şuru vekirin nabe. و دناو خافنه خدا آنی سرزمان کو مروفت کاره دناو میتولوژی ده جیوه روشه ببینه هند کارم بکناهی میناکک جه میتولوژی بدن. Naha yani her zede destana Gılgamış tenasin. Şere inana enküdü te zanin. Naha zigurat bi ser esas ketxarine. Mesela Reberapo dibêje ittifaqa rahip şaman û şef asker vekî diziye mala penasedeki diziye mala çi diziye kede jin mesela li ser vê esasê dinirxine zigurat jî li ser esasê ketxarine zaten li ser esasê zihniyete tücara li ser esasê çînebûyînê avabiye hemî jî ji destê jin
hatiye dizikirin. Aslında ev destan bu kurtası li ser ve esasiye mesela. İnana Xadavend Sümeryan da te penase kirin. Jiber dınava Sümeryan da emni karın bejin carek de hebune jin çu nasnameye peşengde çu. Hin heye jiber inana o enkü de heye mesela veki sistemeki hevserokte em bejin ya hevraya. Ama inana yekemin berpsiyare. Naha çirokçe dınava çirokede yek dumuzi heye. Şivane vaya temsildeki enküdü ziraat yani çandini ra müjülde be. Dumuzi u enküdü dikevin peşbir ke. Bu karbon kib inan ara bizevce evveki xaday diyemin yani xaday yekemin vere penase kirin. Liser bir esası her tim dınava peşbir kedene. Gılgamışı aslında mırov dikarı bece temsili rahip dike. Gılgamışı te maneye zılamin behis, zılamin beheybet te vi maneye. Vaya penasedeki yekşi humbaba heye, humbaba hinji çanda dayıkti şuhara esaslıklı civi zaten dınava Daristan'e daye. Destan yani kesayetin ki dınava destana da civi xudigri mıra usadıkarı penasebeki livideri de her izide baldi keşi şere inana enkü diye sedu çar meheye ayde inanaya ev sedu çar mehçiye tedin ku bir destijin hatiye afrandın. Pivanın ahlakı, pivanın klaneye, pivanın civaka xazay, pivanın jin giştiye, liser sedu çarmeye, ev desteki de bebe ev peşenge, enküdü deste inana da dizideki, inana tekoşinevideki carektin deste enküdü da digre, pişa carektin enküdü deste inana da digre, her davi deste enküdü de demine aslında şurove evi mırov dema bu hazır beke emde bejin ya tekoşin her hebu yani ev destan ji vaya nişadiki yani direkt teslimiyet nine berxadaniye ki pırmezin heye jiber ku mırov civaka xasayı dema dınırxine de bejiye demek ki heri direş ya aliye civak buyne de hatiye jiyan kirin civaka xazayı diro kevi به 12,000 سالان به حتی مرود کاربیکینه یعنی چه آوابوینه گردونی حتی بریا زاینی 13,000 سالانش بگیرن اما پرگال دولتی 4,000 سال şunu da despedi ki jiber beraber evi sistemin berxadaniye ki pırmezin heye her zede mesela dırnava mitolojide yek şey çiroke tiyamat marduk heye mesela murodu karvaya jibine ser zaman evci mitolojiye Babilyan daya tiyamat xadavende marduk henekçe de bejin kureviye henekçe de cuda penasedikin ve ki reberapo parazdami xuda panton basi meclisi xadayan kir aslında bir pevaja evci heye meclisi xadayan marduk ra de bejin ku dayı kaxa bu kuje tübe beber psiareme yani tübe be yekemin marduk şey tübece tamam ama be şart ki her xadaye ki hezek ve heye gişti penci nav penci heze tübece onu hemi penci heze xu teslimimin bikin evci yani xadaje tübecin tamam bilajın nebe tübe bem dikarın gişti heze xu bugün tiyamat marduk dikevin nav şereki pırmezin yani şereki hem demdirej dikeşe hem şereki mezin لگور چیرو که دو قاتل کرنه تیامات هست. دبیجم مردوک سه تیر داویجه، یک مجیوی، یک دلوی، یک مافزاروکیوی. مجی عالی fikir jin tetun nekirin, عالی dil, vicdan, ahlak ve tetun nekirin. Mafzarok aslında bereket, utaybetmendiği nühbuyuni, herik bariye jin tetun nekirin. Yek bir şey vaziyete gotun, yek şimdi bejin la şey tiyamat kirine dü parça, yek parça ezmane, yek parça arde yani editçi de bebela bebe jin ve ki beri nabı peşin de servi esası usamro dikara şuro ve bike yani mitoloji mro hani carcana de bece zmanı çirok variye ama dınavda rastici dahavine ama griday mitolojiyan zaten tiyamat umarduk çiroke tiyamat marduk ve şember şikestine yekemin ya aliye jinda teperna sekirin zaten piştivici oleni xatayı despedi ki ama ve ki şikestine bir tamam şikestine jin
yekemin em dikarin mitolojiya Tiamat Marduk da jî bibînin. Yani em dikarin bînin ser ziman ku qelîştokê yekemîn yek û jaliya şaristaniyê ve hatiye vekirin êdî duan qelîştoka de kapitalizm derdkeve û xwe ava dike. Rast e niha em dema dîrok digirin dest tut jarî parça nagirin. Yani ji avabûyînê gerdûnê bigire heta di nava roja me îro de em parça nagirin ama hani bi mêzekirinek jî düz nîne mecbur bû hatba jiyan kirin. Bi vî şeklî nîne ama hemî hevdûre girêdayê yani hemî li ser hevdû bandor dike. Bêguman ev jî aslında di nava roja me îro de vekî kapitalizm em bêjin aliyê jin da yan jî em bêjin bandoriyê wî li ser jin binirxînin vekî ve anî ser ziman qelîştokê yekemîn vî pêvajo da tê avakirin ji ber ku êdî jin amûr vek amûr tê karanîn. Mînage herî şember çanda xanedaniyan jî em bêjin çanda Eylûbeyt de jin vek amûrekî tenê zarokanînê tê girtin dest. Çima ji ber xanedanî de çi qasa zarokê te kurik zêde bibe tu ev qasa bihêzî aliyê eskerî de. Zarok jin çawa ye vekî tenê makîneyê zaroka têpe kirin. Ya dîtir çanda Eylûbeyt'te mesela pir jin ra zevac pêş dikeve tenê li ser esasê zarokanîne mesela. Ev amûrkirine mesela. Dema tu musaqatî mêze dike jin vekî amûrekî ticaretê tê karanîn. Ev dîsa bingehê xwe yani kapitalizm li bingehê xwe ji vir da digirin. Di nava roja me em îro herî mêze bikin niha ez kurtasiyê girêdayê olên yekxwadayî da bêjim mesela. Olên yekxwadayî de jin pir girtî maye mesela. Pir zêde girtiye mesela her alîde ji ber dogmatizm heye li ser vî dogmatizm jî herî zêde dibêjiya jin girtî maye yani aliyê tesettür, hicab, an jî çarşaf ama kelekê wî mejiyê jin jî hatiye pêçandin mesela fikrê wî jî hatiye pêçandin. Kapitalizm çi kiriye mesela işte bi navê azadiye jin bi tamamî qurbana vî pêvajo kiriye mesela. Ji ber vî jî dibêjin ya kraliçeya metayan mesela. Di nava roja me îro mêze bikin her tiştî da reklamekî tiştek bikî kelekê de jin dibînin mesela. Ya dîtir mesela jin tenê objeyekî vekî seks tê dîtin mesela. Ev aslında bingehê xwe dîsa vî derê de digire ji ber musaqadîm ciyê yekemîn ku mala taybet heye ticaret tê ser de kirin. Yani kapitalizm ser dema kapitalizm de jî dikarin mirov vî alî da bigire. Yani em dema behsê tenê jiyanê nakin. Bi giştî qadê jiyanê de mesela aliyê politika da em bêjin mêzekirinekî devletê jin ra dîsa li ser esasê xweşikbûnê laş mêzekirin heye. Fikir ne girînge mesela. Tu cîn ku jin bikar bi kar bike xebat bimeşin yani. Mêzekirine giştî çav çi ye herî berçav dibêjinekî çi xweşik ye. Li ser vê esasê hemî dimeşanin fikir ne mesela. Çiqasa laş çiqasa xweş e. Li ser vê esasê aslında dîsa dibêje ya bingehê xwe jî musaqatîm tê girtin peyva hûrî jî bence mirov pir zêde ser bi fikre vala peyva hûrî nayê karanîn di nava kapitalizm serdema kapitalizm da jî pir caran ev peyv tê karanîn yani mejî da vekî hûrî tê maneyekî jinê herî xweşik yani aslında di nava qadê jiyanê di nava îro da herî jinên ku berçav yan jî bêjin ya tê behs kirin aliyê xweşikbûnê vê fîzîkî de tê behs kirin tenê jin vekî xweşikbûnê ra mijûl bûyin ev e esas ama xweşikbûnê fikir xweşikbûnê îknakirinê xweşikbûnê watedayînê jiyanê êdî tune dibe mirov mesela vî milî de dikare binirxîne takî di nava roja me îro de ama em vî da îknane mesela qada şoreşê mînagê vî ye mirov çi zemîn çi bigere di nava dîrokê da digere yani her usa hatiye usa naçe yan jî her işte piştî devletê her usa biye usa jî biçene şoreş buxa mînagekî ye tevgerên ku di nava cîhanê de aliyê jin da tevgerandinekî vî pêvajo da pir zêde heye mesela aliyê jin vekî
taybetmendiye jin, mafya jin da tevgerandini ki pırsi de heye. Aslında vaya jî mirov civaka xazayî da destigre rebera po formüle ki de bejî di nava rojema îro da li ser tez, antitez, sentez dibêjî tez civaka xazayî ye, antitez şaristanî ye, sentez me jî neteva demokratîk ye mesela. Li ser vê esasî mesela mirov dikarin di nava rojema de îro binirxîne. Dema em dîrokê dinirxînin yani di nava rojema îro de hiç pêşketin çî nebiye, guhartî nebiye. Ev jî şaşîtiyek çî bibe. Sonuçta şoreşeke heye, tevgerandineke heye, digiştî cihane ev şoreş digiştî cihanê bandor dike. Ev jî îspatê vî ye ki aslında zivrandinekî cevherê hêdî yani hevildana zivrandinê cevherê heye, zivrandina amargê heye. Em dikarin derhaqê rojema îro de jî vana binirxîne. Em gelek spasiya we dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand û we van agahiyên giranbiha me re parvekirin. Em jî spas dikin. Destê ve sağ be. Guhdarvanên hêja bi rastî jî mijarê şaristanî mijarekî gelekî berfireh he û mirov lazim e hîn zêdetir li pay mijarên ku di wek sir di dîrokê de mane de şifre bike. Bernameya me îro bi wê rengî bidawî bû heya mijarek dîtir û bernameyekî dîtir bimînin di nava xweşiyê de.